صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر.
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنا بالله وصدق الله العظيم آمين اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم بذلك القرآن رحمنا يا رحيم رحمنا يا كريم واغفر لنا اللهم
الفاتحة. Allah Đelešanu kako i sela da smiluje našoj braći i sestrama idemo i podari lijepi džennet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovana braćo i sestre, porodice ožalošćenih, stradalih, cijenjene džematlije, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koristim priliku prije svega u ime Medžlisa Islamske zajednice Višegrad, u ime organizacionog odbora koji je sve ovo lijepo i uredno propratio, da im se toplo zahvalim, da se zahvalim također vama koji ste došli danas ovdje. Allah Đelešanu spušta svoju milost, pa tako i kiša koja je se spustila, ona ima svoju milost određenu. Prije par sati nam je bilo vruć, a vidite sad kako je lijepo. I to je Allah Đelešanu voljom i odredbom. Današnji povod našeg okupljanja i vrijeme ovo koje je pred nama i ova dešavanja na najbolji način govori koliko nama ovo znači. Mogli bi dosta izvući poruka iz ovog današnjeg našeg prisustva ovdje na ovom mjestu, a mislim da je ona najjača i najupečatljivija poruka da svojoj djeci, mlađim generacijama i sebi kažemo da nikada se ovo više ne ponovi i da nikada ovo ne zaboravimo. Draga braćo i sestre, Allah Đelešanu je nas stvorio da živimo jedni s drugima, da se pomažemo, da radimo. I nikada neće biti i nisu isti oni koji su dobri i oni koji nisu. I Allah Đelešanu je vjernike, one koji slijede i poštuju njegov zakon, odlikovao u odnosu na one drugi. Kaže Allah Đelešanu kada govorimo o šehidima. Šehid je riječ izvedena od riječi šehide, što znači svjedočiti. I ovi ljudi koji su pobijeni, koji su poginuli, svjedoče i svjedočit će onome što se dešavalo. Ali Allahu Đelešanu je sud konačan. Možda pravda jeste spora, ali je i dostižna. Kaže Allah Đelešanu: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Ovo je nekako nama najbolja i najljepša utjeha. Kada izgubimo nekoga od naših najmilijih, to je nešto što je najgore za nas na dunjalu. Jer gubitak svog člana porodice je najveće iskušenje na ovom svijetu. Ali poslanik alejhi selam kaže: nema onoga roba kome ja uzmem nekoga od njegovih najmilijih, on se strpi na tome od dženneta. Nema vjernika koji ne čezne i ne žudi za džennetom. Kaže Allah Đelešanu: recite za one koji su ubijeni na Božijem putu, oni su mrtvi. Ne, oni su živi, samo što to vi ne osjećate. Čovjeku je teško objasniti. I čovjek veoma teško podnosi neke stvari ako nije dobro naoružan vjerom. I čovjek ako odmiče u godine sve više i više shvata u stvari šta je on i koliko vrijedi. Sve ono što umiri, sve ono što spava, što jede, što seli, nema vrijednosti. Tako i čovjek.
Bez obzira da li bio milioner ili bio siroma ili ovaki i onaki, svi ćemo istim putem ići. Nema na hađu niko zlatne odori. Svi su bijeli. A da smo mi ljudi to štimali, možda bi mi drugačije naštali. Ali Allah je to lijepo poredao, postavio, kazao da svi moramo biti jednaki. A što nam to govori? To nam govori da i među nama moramo biti jednaki. Oni koji imaju više trebaju pomoći onima koji nemaju. I u našem narodu što bi rekli, ako ne možeš mi pomoći, bar mi nemoj odmaniti. Drago mi je da ste došli u ovako velikom broju, da ste se potrudili, ipak je trebalo truda da se dođe ovdje. Hvala izvođačima, hvala organizatoru koji su se pobrinuli da se ovo danas lijepo ovako odvija. Mi ćemo, ako Bog da, ovaj današnji datum, od današnjeg dana, on je uvršten u naš kalendar. Ako Bog. Ono što još moramo uraditi, još ako Bog da više ovo masovi u budućem. Ali ja mislim, ako Bog da će biti Evo želim vas obavijestiti također da sutra ako Bog da će biti upriličen mevlud povodom otvora džamije u Međeži, a također i godišnjica obilježavanja na sjećanje naših braća i sestara koji su pobijeni, koji su poginuli u mjestu Koritnika. Dakle, i sutra nemoj da vam bude teško, svako pogod bude u prilici, bude mogao da sutra ako Bog da odemo i u Koritnik, da se suosjećamo sa našom braćom. Obzirom da smo iscrpili ovaj planirani dio našeg programa, hvala vam još jednom u ime Međlisa, u ime organizatora. Sada ćemo pozvati naše predstavnike ovdje da ovo otvorimo, ako ovo da našeg najstarijeg člana, je li tako? Mohamede, najstariji član. Jeste, Ibrahim, Hadži Ibrahim. Mohamed, Hadži Ibrahim, Mohamed i Šaban. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Da im se Allah Đelešanu usmiluje, da im podari lijepi džennet na porodici onima koji ostaju poslije podari sabora. Amin, amin, ya rabbal alamin. Evo, ispred organizatora Mohameda ćemo dati da nam početak čita. Evo, Šaban, ja ne drži glas, jer toliko Hajde česma Dubovo, 92-95, Beširević Šaban, Beširević Hanifa, Beširević Uzeir, Beširević Rasim, Beširević Latif, Beširević Šačir, Ćosić Safet, Ćosić Sabit, Ćosić Sadik, Halilović Mafija, Međuseljac Abdullah, Memić Mehmed, Memić Alija, Memić Mustafa, Smajić Fadil, Smajić Enis, Smajić Hajdija, Smajić Sedika, Smajić Medo, Smajić Asim, Smajić Hasnija, Smajić Mustafa, Smajić Kemal, Smajić Ifeta, Smajić Nezir i Smajić
Sumbula. Molim Allaha da im se smiluje, da im podari lijepi džennet, sa još jednom fatihom da se sjetimo naše braće i sestara, rodbine i prijatelja. Ridai lillahi ta'ala al-Fatiha. Mi ćemo sad osloboditi prostor. Ne, dolje smo mi to pripremili, dolje, ako možemo bar biti. Mikrofon.